Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 35. Dayaw ti magunod to dagiti masirib, ngam naynayunan laang dagiti maag ti pannakaibabainda. Papagayam, intay danggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakita nga may dito ayan mo ni Susan. Anya timbaga na. May na impakita kanyak ti picture ti kabarbaro abalayda. Nagpintas. Aya? Ha? Naitamot a tao. Amin lakit din nga dakan kuana kat ipasikat na. Si kakit dimat, bay amlat na. Kan kanayon na pa'y nga ibaga kanyak, anagwapo kano ti boyfriend na. Kat adayo kano agwapo, ngam iti boyfriend ko. Anya? Isa no maminsan, malabsan na mo ti mangitanok iti bagina. Anya? Basit laan aramida na dito opisina, idaydayaw nan. Ala, ingkakit din iti lamisaan mo. Amangan no makita na tapay dito eh. Amangan no anya ti may bagana. O sige, intun lunch intamangan iji kantin. Saanan? Nagbalo na. Ado ti balon ko. Ha? Nagbalon ka manan? Wan, nasangok ngamin tinagluto iti parbangon. Kasta ka di? Adobo a karnet baboy ti linuto. O di mayat, kanayon ko maakasta, o di makatipidak pa'y. Dalakit na masangok ti agluto. Apay kit dinasaan. Naimas ti linuto ma. Agyaman nak. Adti ti balon ko kakado Ramanan nyo. Ado. Libre as idaday to yan. Mangala kayo laeng. Sakman nga ron ti dumawat. Natang lang amin ti sidakad. Adtoy, awata mon. Ay, imbagpaykan ka, Jenny. Kanayon nga do ti balon mo. Kan saan ka naimot? Tatunggal agbalon ka, nagadulat ta. Okay laeng, basta adawayak nga agluto. Ato yan. Agyaman na ka. Da kayo ngay di tabangir alamisaan. Ramanan nyo ati si Daak. Ay, una. Hello? Mangmangan kayo pala, Apay, nalpas ka din anangan, Susan? Wana, nagsidak iti kangingin na anan asidaan ijay kantin. Aguray ka? Anya day ta si Dam, Julie? Adobo? Balo ni Jenny. In-share na kada kami. Ay, nasyak. Jakla kaya itad ti sa bali. Tida nga babae. Kunamlan asino nagado ti kwartana. Ado ti kwartana. Nala, ituloy tayo kit dintimangan. Baybayan yun ni Susan. Mat, saan ka apa-apektaran kan kuana? Bay amlatan. Bilibakan ka, Jenny. Kasalasaan ka maapektaran iti aramida ni Susan. Naglastog. Kunamlan asino anangato launay diti opisina. Ay na, Julie, saan aday tatiik-ikak iti importansya. No di ka ti trabaho, kantipan nakigayim ko kada kayo. Sabagay. Bay amlaang ni Susan. Kasta talaga. Masurunak namin. Kan masairak no daduma iti panagsasauna. Ay na, saan mo nga italtalagpay. Basta ti importante kat agtrabaho ka. Aramidam ti trabahom dito opisina. Kanawan ti madingar aramidam. Jenny. Tano tutupam ni Susan, amangan no agapa kayo laeng. Pakita yun dito a cellphone? Kabarbaro dito Kagat-gatang ko. Agbalor dito iti 50,000 pesos. Uy, kababain nga roden nga parang-parang ti cellphone mi no kasta. Hi. Wana, saan nakas iti cellphone nyo? Waklas. Wen nga rod, Susan. Naimbag ka pa'y. Nginginaan dito cellphone mo. Gamda kami. Dilang sagli 5,000. Awan naglaka ang madadaol dayta. Mas daawak man kan ka, Susan. Nagado ti gatgatangam agamit mo.
Nagngingina pa'y. Ngam saan mo tadakkel ti sweldo tayo diti opisina? Kat, anya ti pa nagkunam kanya? Awan makukwarta na? Oray pumanawak dito yung nga opisina. Agbiagak lata. Anya? No talaga matlaang, di pimanaw ko man diti opisina. Padak tupay matlaang awan ti papanan na sa bali. Aday ta ka manan. Ala, ingkakit din itilamisaan mo. Ay, masurunak nga rod, takaabay ko pa itilamisaan. Day talag paspasikat yar aramidan na. Saan mo latan nga ikan kano? O sige, agsubli ako ni tilamisaan ko. Wow, talaga nagpintas ti balay apag nanaedam, Francis. Una, saan ko ako kwa daytoy? Balay ni boss. Ngam okay lang kan kuha na ayawit ka ditoy. Kapatag may sakit ha. Kasta ka di? O anya, ada ka di pa'y kwartam? Awan nga rudan. Ikan na ka di manan. Una, ikan ka manan iti kwartam. Di kagdanag. Agyaman ak ha? Adamanan igatang ko iti baro agamit ko. Kat ipasikat ko manan ija opisina. Ala, umay kan Susan. Rabihin, kat inda maturugan. Ang sakbay na, uminom tapay. Kat, adanti paraman ko kan ka. Mayat day jay. Agbalin ka na nagsak. Anya day ta? Droga. Ngam di kagdanag. Tabasit laeng. Paramanan ka laeng. Oy, Jenny, agresign gayam ti manager iti branch da iti kumpanya pagpapaayan tayo. Kasta ti damag ko. Asino nga ti sumukat? Ti damag ko kat agapo ka no dito eh. Ngam saan da pa yung imbaga no asino. Amangan no si ka, Jenny. Anya? Apay, panagkunam ka di kat kabailan? Wan kabaulam launay. Masirib ka matngamin. Ay na, di ka agsasao iti kasta. Tama nga numabain anak laang. No saan asika? Asino nga rod? Iso ang mamati ak asika, Jenny. Inayaban ka diti opisina, tada kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ka, ma'am. Ada ka di nagbasulak iti opisina? Wano adabidot ko. Si dada anak amang i-correct, ma'am. Dahita ti kayat ko kan ka, Jenny. Ta si dadaan kalata apa i-correct. Dahita ti may sa rason, asika ti kayat ko nga i-promote. Ma'am? Agresign ni Mr. Lazaro. Asigo da manager ti branch ti kompanyak. Gaputa mapandan iti Amerika. Kat kayat ka apadasan, Jenny. Ma'am? Agtala ka kiti kabaalam. Awan ti makunak iti performance mo ditoy. Agtala ka iti kabaalam, Jenny. Oh, makitam. Kunakon kat. No umakar kanton, itugot na ka. Anya? Agpayakarak mo tan sumurutakkan ka. Ala, makitan to. Ngam mabalin, saan ka kumaapumanaw dito, Julie? Nasaya at trabahom. Kat si katimay sa ama talag dito eh. Ha? Iso ano mabalin, saan ka nga umakal? Ay, basta. Kaya't ko ti sumurot kan ka, ma'am. Anya amam? Wan tabos kanton. Di ma'am ton ti awag ko kan ka. Anya? Anya? Adda maangay aramrambak ija balayo? Kat imbitado kami amin? Wan, Susan. Apay, imposible ka di dayta, Susan? Anya ngay ti ipakan mo kada kami? Nata? Naa? Adakan ka no sumurot ka, Susan. O sige, sumurot tapno di mo matkunahan. Angam, ay na, amangan no agbabawi ka sumurot. Gaputawan mat na imas amakan nga ipasangom kada kami. Ngam no siya, umayak ka talaga. Takayat ko ang makita ti balayo, Jenny. Kan kayat ko ang makaamamo dagiti parents mo, kastamot tan dagiti kakabsat mo. Sige. Ngam na siya,
Iti ka nito atyak magustuhan dagiti pasango ni Jenny. Pumanawa ka dagos. Di saan ka latan a sumurot? Bay amlat tata sumurot, Julie. Welcome ka ijay balay mi, Susan. Wow, nagpintasan ti balayo, Jenny. Jakla impagarup a nakabakbak ng kayo gayam. Saan mat? Apay ngamin nga italaang nga impasyar na kami dito balayo. Isumit lagay makanayon kang agbalon ni ti agkakaimas asidaen. Kan iparanod mo pa'y kada kami. Tagayam, baknang kayo. Balayo ka di at talaga daytoy. Wan, Susan. Sangsangput da mamakin papamanipod ijay States. Kayat dati agpaskan. Gapot ta imbitaran da dagiti gagayam da dito Pilipinas. Iso nga inimbita kayo, matan. Nagpintas mo tanday ti balayo, Jenny. Baknang kayo gayam. Oh, itay pa'y ngagsangsangit ka dita ah. Anya ka diti parikot mo. Kasanumat ngamin. Jay boyfriend ko. Nakabalod nitan. Anya? May samad gaya ma-pusher. Ha? Katsapsapulan dagiti pulis, jay boss na. Anya? Mabain ako, unay. Kababain aklaunay kadagiti karubak. Ha? Gaputa pusher ti boyfriend ko. Sakat tunggal ang dagamit ko. Ipasikat ko kada. Hay, daytan tay bagbagak, Susan. Naglastog ka ngamin launay. Agraman ti panagsasaom. Tagayam, pada ka laang anak ko rapay. Dayta laang tanakag boyfriend ka iti ko nam nga ado ti kwartana. Ngam, pusher mo't gayang. Uwan nga ron. Iso nga ita, agbalbaliw kan. Saan mo anay nayunan pa iti pan nakaibabain mo. Uwan, Julie. Naimbag pa ni Jenny. Tatalaga abak nang. Iso ti pudno abak nang. Napakumbaba kami ni Jenny. Iti panagsasauna kan aminan. Julie. Laglag ipam daytoy ha, Susan. Dayaw ti magunod to dagiti masirib. Nga manay nayunan laang dagiti maag ti pan nakaibabainda. Julie. Iso ano saan ka ngagbaliw? Talaga kababain ka laang. Kitaan ni Jenny. Masirib. Ngamin, bak ng gayam. Ngam, napakumbabalagta. Nga agpapan idi diti opisina. Iso aday ta. Naitalo. Julie. Agbalbaliw kan, Susan. Tapno saan ka may sagmak. Kanasaya at ta naibalo day ta boyfriend mo. Tano saan? Ang mga nooray si kakat mairaman iti aramid na. Imayak. Taumayak ag sorry kan ka. Ma'am Jenny. Kinuyog kon, gapot agpilit ma. Anya? Kaya't nakakano asarungkaran. Agyaman nakta sinarungkaran dak dito ayan ko. Ma'am Jenny. Sorry iti kalabas ha. Tinagtagibasit ka. Tagayam, sikat ti talaga abak nang. Sorry kadagiti panagsasaok idi. Saanan aday jiti panunutam, Susan? Agyaman ak no mapakawanak. Saanan aday tati panunutam ko nakmanan. Kasta talaga ti tao. Agkamali. Ma'am Jenny. Kandi na kun awagan iti ma'am. Awagan nak itinagan ko akas iti sigod. Ha? Ang manager kan? Anya ko ma. Oh, makitam, Susan. Napakumbaba talaga ni Jenny. Tama ni Itan. Ngam di nalata kayat ti agpaawag iti ma'am. Maiparbang amham ti awag mi kan ka, Ma'am Jenny. Gaputa may sakan a manager. Kat agyamanak, gaputa dinak kinagura. Kan agyamanak, gaputa saan anasakit tinakam mo kanyak. Saan apulos? Mala, rumor tayo. Intay mang restaurant. Syakti taya.
makaamuak iti gastos. Sigod mo't asikal at tatitaya, nga uray idi saan ka pa'y ang manager. Agyaman kami, Ma'am Jenny. Awan anyaman na. Kat no adda parikot yo, kat namnamain yo nga adda maitulong ko. Umasidag kayo lang ang kanyak. Agyaman kami unay, Ma'am Jenny. Ay na, iso nga adulat at ti parabor kan ka, Ma'am Jenny. Ngamin, nasaya at kaatao. Kat dayta ti rumbeng atuladen ta, Susan. Tinasaya at nga aramid, iturong nakamot itinasaya at abiyag, ragsak kan talinaay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.